Adeshimai mama kwaba edeba Ghana TV eso ebredru sesam hodwa ya bobano yede ebe so mo kase bo kwanso wei eye kase bo te wo hwa me live wo YouTube, Facebook and na Instagram sanane de di kan ya wo hwa me subscribe fa won setim don so sabe ya de betu wo bia won sa ebetimi akan like na share ema afofron so entimi should me amaje peni amede kase bo yi ebe so mo eye me da chihima ajoa nati yen try hosema enji edwedi nkrato yeba so Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di Nuya Maboswina, and when you are setting at 230 Hebam, we are Bema now no more, and Mama what this from Kuma would drown us to me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality, and Fawunia Juma, and one is our Banumbi, but Bajuma Sound Reda, Tina 230 Heba, a young conqueror. Power to the people, Mitchell 230. So I what feeling? Or down, never. Kinaata 230 Herbal. Yeah! Kinaata 230 Herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofasa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie duoche. Ebusiafo ya mama kwa bebiom edeba Ghana TV eso wey eye kasie botel ananu ada dwumedie bi ekoso a opiesi Esther nyumtuni no na odise dwumedie esi ho edi edaso eye 20 years anniversary na chese efri se wo ba anyumtu wo efri se wo hyase se wo to nyum no enfie maako eduonu enie na ordina brabo munsam sadie ohia ne amane ahokyere edukro no emre bi etwemu ayenne nyankopon etimi aye na do mepigya no esi pempenso a wedro no ordini nyina eye mfato ho edema ejidifo na sadwumedie ase eye artist dodo na na ebepiemu ewo CBA Eya Obapa Christy ebepiemu wo ho odihye ba Princella ono nso ebepiemu wo ho Celestine Odonko ene artist dodo na na ebepiemu wo ho afensu sinitwafo mekire actress fo no so ebepiemu wo ho Naana Brown ene ni kun Santiago omukopiemu wo ho bi afensu mesiesie edu adodo na afre na adwa Tiger ono nso ekopiemu wo ho atase edwumadie ne de eye menya tise so menya na yenkwa hwe performance ni bi yenkwa hwe dwumadie ekoso wo ho na yen hyase Enfri Celestine Odonko so yen hwe abra wo beji stage no eniema bi a ekoso wo ho Jesus!
na wo hwe said ye eniama esi ekoso wo ho na chese enya asem ketwa enyom to ne de ye fa ne kwa ye wo so ye ho yie pa afi Celestine don kodisi ye no ba pa Christy eso mu wo ho a chese ono so ebeji stage a wo perform ye ye hwe ne performance ni biye Obapa Christy enso ewusu hoyie pa enye asem ketwa odisi ye na odihye ba principal ono nso ebe take stage ye hwe ono nso ne performance ni bie Adumo yes na dumo Adumo yes na tumara na chasa wo hwe set ye eniama esi course ewo ho na 20 years anniversary ne ye di yankasa enye asem ketwa artist dodo na nso eba ye ebe perform bie Naana Brown eni ne kun Santiago enso ebe pie mu wo ho a enye asem ketwa mesiesi edu enso na uhunu wo ho a otutu sika edi egu opiesi Esther ho no na bra artist na yinyum to fododo na perform wie ye pe ene jumeru ankasa efiewura ankasa agi nedwa na abra na wo ba stage no chese mobo arefo esanso ehie niche chese wode na brabo eniema wo femu atiti a wo femu ene shase chese opiesi Esther's experience na ode shase no na wo hwe video na utimi hu se entomago ehye no ane ho atade nyina atiti di obedie mpo enso ayedin anyankopon etimi hu no mobo tietie mu frɛ nyame bompa ye ni bia anyankopon hu no mobo epeja no ede ne esi pempen so awedu yenkohwɛ sa video no nso na yemra Se
na chere se abrabo na hyase no wenya ne ahongoso abrabo na hyase eyedin yi ahokyere nimguase na mu atete enso ene nyankopon etie ne sofre na abra nyankopon pagya no no nso yenko hwe video no na yemra.
na uhwe video na ekire wo se abrabo yi mu bibie ni wa wudi besi weni so achese emmemu na enwa ne se wobebo homodin na wareata so se tie bia no nyankopon ebehwe wo eyiwu efremu na uhwe se de opiesi Esther ekire na abrabo no wenya no ahongo so ofa ahokyira titi mu enso nyankopon eye nadom empire wo boye anye kwa nyankopon tie ni sofre ema nyankopon epeja no edi ni si pempenso a ene odi edu achese wenya enfie maako edionu ewo enyum tuo mu achese wohwe na taadi shemu ni didie mu chese ono akire ni yemu ne ko ne ba ni difri ni fibe mu chese eyadom nyankopon aye ni yampa wohwe video no na hwese de ono oglete no oglo wo video ni mu a Unhura said any esi ayefe ewo video ni mo utimu sampa nyame aye ni ye nyame eshirano ebusia ha na brema kwan ma yede kase ebo no ebesi glitter and glow skincare ebesi esi ehuna mani ebeto so ebetija tina teteba bebo am wapomudi ejina brane Jenna organic food eye nuane papa abedwa manso a ebebo ama wapomudi so etimi ejina ne naso sanyumekwo we na eso masene sika fam ebo aye ma metomedi kase ebo ebesom edini ye ba kope da chehema ajowa nati aseda kasie enkoma me producer ene me cameraman my son and William wonso awoje bra wo hwe me nso aseda kasie pa enko emma makramo Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami can be being show. Tina tet venikeno. So we use wa. A siesi ho. Emma hoye kama. Emma hoye obey moi. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Fenicare. Kinaata Fenicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.